ekipa, donosli još jedan klip i ja ću odgovarati na pitanja. Prvo pitanje je David Polovina, zašto je govno smeđe? To ću razmisliti pa ću odgovoriti. Zato što nije žuto. Idemo dalje. Kristijan Barušić, što jedeš kad si žedan? Govna. Pozdrav. Pozdrav veliki za Kristijana Barušića, idemo dalje. Luka Begović. Koji ti je najdraži nogometaš? Najdraži nogometaš mi je Zlatan Ibrahimović. Idemo dalje. Marko Pivalović ima puno. Koja ti je bila motivacija za snimanje klipova? Da vas nasmijem. Ko ti je uzor na YouTube-u? 7N, Bijel Muđa, SCR, LLE, Luka Full TV i tako dalje. Zašto djeca koji idu videi? Moram učiti pisati šetaka, škola. Kad će room tour? To možda neće biti, a možda će biti. Vidit ću. Idemo dalje. Pozdrav na klipu, pozdrav za Marka Pipalovića, idemo dalje. Hoće snimati Agario Party? Možda. Kad će PES? Možda nikad, možda ikad. Hoćeš li snimati Minecraft? Hoću. Kad će Zebancija? To još ne znam, ali će vrlo brzo biti. Filip Mikulić, ko ti je konkurencija? Nemam je. I to je to. I sad stisnemo ovu godinu. Doviđenja. Nisam još.